okugamba okuwahebwayo Geoffrey Turingana Sabadikono w'oburisa bwa Kabingwa ha mukoro gw'omukago ogwaba gugenderera okurundana sente ez'okumaliriza ekanisa egi. Nabwo cyo twasiba fundraising iyo kanisa kandi cyangwa cyo munonga ekanisa egi eri hamusinge yamu burebereza bwitu bakore bwe twashemerwa bwa fundraising twenda kusima ekikwatirine n'ecyo turikweto mu mukago ayi turi kushweka habwa president utagira munonga no kongera kutegesebye okujwango romadini kwadanisa nenjuru nunju munonga eriku yechi nkomu ihanga amwe kachikuza ekatongerayo ahabo kuweka nisejo yawe huire twatwayombekera ihangeri twatwayombekera abakristayo twatwayombekera abakristo nanga basalamu twatwakora ekinde cyo mu ihangeri okurundana sente okukwayitabwamu abantu kuruga mu madini gona ab'ebyobutegeki abashubuzi n'abandi kandi abantu abakunda ruhanga JB Mali ya pese mtwara 5 cash. Saba Katoliki East Africa ate director mu New Vision ye mukama w'uruzo no mukwate bulungi. Mungeri yemu mbanjulire esente ez'omusirikale ayawumula omwami nogirota shilingi agente najugura miliyoni y'inakash kandi nagaragara najigabara ikanise okanda kanjira kinza kwato mushawe yagake kwate mtoro makumi y'abinjite Omugandi Bishop w'obureberezi bwa Ankole Right Reverend Sheldon Mwesugwa yashaba abantu okufaha amagara gabo bakagumana baza no marwaro okureba okugemerire. Ebigambo byabanataho emikono abaronde bakorenga 200 aha kanisa ya St Paul Katete Church of Uganda omburisa bwa Katete. Umekolewa Bishop Wanya ileka kugira ngo impozi yamani na Bishop Wanya kuribati so odia takubiha wiyo boyo mutoro kwicyerezo kuranga kandi tushikire kuzamu biwaro uwo habe mwirinde. Bishop Sheldon Mwesugwa yagarika yashaba baziro kutamani ombwegese bw'abana babo obwegese nichachiramo ekikira yo omukuru ekyo muzire alubasa kutereza ki omwana we ate cyo wakisoma akutegereza obunako tujye mu crisis yokoteje abantu bakwetekereza norero muntu oreba mubiha kokoreba no bamubiha yo nachash nakuza nubamubiha nakuza abo kuba abantu bino kwetegereza kuche. Right Reverend Fred Sheldon Mwesugwa ayabayizire number 1 okuburira enjiri kandi no kuhamya abaronde bari kwika 221 abahamibwa erizobe kandi ubwo no mubaro muhango munonga wagerageranisa na namakanisa gandi so ntwenda kusimaranga munonga ayachitukorera kandi enjiri yaburirwa abantu bahamibwa mu dini kandi bayongera kumanya rahanga na no kumukunda. Ndi Stewart Twino Mujuni na Ruth Nwamanya.